in these years. Энэ жилүүдэд ийм урилга That's why we тараасан. must understand what is this feast about. Тийм учраас бид нар энэ найрын утгыг Since мэдэх God lets ёстой. the call go out Бурхан одоо тэ гадагшаа яваад and дуудах. invite certain people, Тодорхой хүмүүсийг He did not урилгах. invite everybody. Авчирж байгаа шүү дээ. Тэр хүн болгоныг ураагүй. He calls everybody for salvation. Тэр аврахын тулд бүх хүнийг дууддаг. But here He does not call everybody. Харин энэ түүхэнд болохоор He тэр хүн calls бүхнийг somebody. дуудаагүй, харин хэн нэгнийг. And because the somebody did not come, then He asked to invite somebody else. Тэ хэн нэгнийг дуудсан, харин тэр нь ирээгүй учраас өөр нэгнийг So this дуудсан is a байгаа. special call. Тэгэхээр энэ бол онцгой Amen. дуудлагын тухай ярьж байна It's гэсэн. not because of the food. Энэ зөвхөн хоол нь муудчих гэдэг учраас дуудаад I байгаа. prepared all the food now, nobody eats it. Энийг идэхгүй, идэж дал даруулахгүй болохгүй. And I will have to throw it away. Тэр мань хаялтай нь биш. It's not about that. Ерөөсө тэгээгүй. God is not worried about the food. Тэгээд бурхан тэр хоолндоо санаа зовж God is байна. worried about us. Тэр бидэнд санаа зовж байна. God is concerned about Тэр us. бидэнд санаа тавьж God is байна. concerned about me. Тэр намайг бодож God is байна. concerned about the church. Таныг биш сүмийг бодож байна. Because Яагаад гэвэл He wants to use us. тэр биднийг ашиглах He хүсдэг wants to учраас. use you. Тэр таныг хэрэглэх He wants to raise the хүсдэг. church to a new level. Тэр сүмийг шин төвшөнд He wants гаргах. to empower the church to change the nation. Үндэстнийг өөрчлөхийн тулд сүмийг That's why хүчрхэгжүүлэхийг тэр хүсдэг He учраас. has prepared a feast. Тэр энэ найрыг And бэлдсэн He байна. has invited certain people to that feast. Тэгээд тэр найранд тодорхой хүмүүсийг everybody. өрсөн хүн нэг бүр юм биш. That's why if you hear, Тийм учраас та Okay. сонсох юм бол if you sense in your life, та өөрийнхөө God is calling амьдрал me. бурхан дуудаад байгааг мэдэх юм бол it's not about ministry. энэ та It's not about биш. salvation because I am saved. Авралын тухайч таврагдсан It's чинь. not about serving Him because I am serving Him. Түүнд үйлчлэх тухай биш яагаад гэвэл та It's not about prayer because I'm praying. энэ залбирлын тухайч та угаасаа залбирдаг шүү. But I can hear a call. Гэтэл дуу хоолой I сонсоод can hear a call. I can hear He draws me to Himself. Тэг өөр дүг ингээ бүр татаад байгааг I've heard so мэднэ. many more and more people speak like that. Тэг яг ингэж ярьж байгаа хүмүүсийг би улам олон их сонсож байгаа. They have a church that say, God is calling our church, but I don't know what. Тэгээд бурхан ингээ манай сүмийг дуудаад байх юм. Яг юу гэдэг байгааг Because мэдэхгүй. we are a church Бид нар ч одоо сүм шүү and we are дээ. doing well. Бид нар сайн байгаа. But God is calling us. Гэтэл бурхан биднийг What do дуудаад you байх юм. think, Philip? Энэ одоо юу болоод байгаа юм бэ Филипп? God is calling His people in these days. Бурхан энэ өдрүүдэд өөрийнхөө хүмүүсийг So дуудаж if you hear байна. that call, Хэрэг та энэ дуудлагыг сонсож байгаа бол please би танаас гуйл respond. хариулаарай. Even you don't know what the call is about. Та тэр дуудлагыг мэдгүй байсан ч I will хамаагүй. explain to you what the call is about. Дуудлага гэж юу болохыг би тайлбарлаж өгнө. But if you sense that call, Харин wow, та бүр мэдрээд байвал God is calling me. бурхан намайг дуудаад I байна. have people in my church. Манай сүмийн хүмүүс Suddenly in the middle of the night, бүрсэн дунд ингээл they тусаад wake up. босоод They say, God is calling me. бурхан намайг Hey, дуудаад байна. what is it? Филиппин одоо юу вэ? God is calling His people in these days. Бурхан энэ өдрүүдэд Let me tell you хүмүүсийг this. дуудаж байна. God wants to tell us certain things. Бурхан бидэнд тодорхой юмсыг хэлхийг хүсэж байна. Not that He's a good God. We know that. Бурхан өөрийнхөө сайнны тухай ярихыг хүсдэг. Учир нь бид нар мэдэн түүний сайныг. If we don't know that, we should know that. Мэдээж бид нар мэддэггүй бол мэдэх ёстой. It's not about following Him. We follow Him. Тийм The түүнийг best we can. дагах тухай биш. Учир нь бид нар хард But there хатаараа is түүнийг a дагах. call in the Spirit in these years. Тэгэхээр энэ жилүүдэд сүнс дотор There нэг is юм a онцгой voice. дуудлага байна. Дуу There is байна. the voice of God. Бурхны дуу хоолой байна. And we sense God is saying something. Тэгээ бурхан ямар нэгэн зүйл хэлээд байгааг бид нар What мэдээд is it? байна. Юу юм бэ тэр чинь? What does He want to say? Тэр юу хэлхийг хүсээд байгаа. This is what this story is about. За тэгээ энэ түүх яг ийм зүйл Because тухай ярьж байгаа. He does not just call us to eat something. Тэр бидний зүгээр л амаараа гарч идээрэй гэж дуудаагүй. God is not only calling us to have a good time with Him, Зүгээр л түүнтэй ингээл нэг хамт сайхан байхын a тулд good time дуудаагүй. with each other. Эсвэл бие биентэйгээ сайхан цаг. He has more in His mind. Харин түүний бодол дотор илүү зүйл Amen. байна. God has more in His mind. Түүний оюун бодол илүү зүйл байна. That's why that man said, man, I want to be in the kingdom feast. Тийм Wow. учраас энэ хүн бүр өөрөө ирэхгүй дуу алдсан байгаа шүү. Йоо What би a place to be. хаанчсын найран дээр суух юмсан. Яа. God is calling in these days. Бурхан энэ өдрүүдэд дуудаж God will байна. call you in these days. Бурхан энэ өдрүүдэд таныг дуудах If you болно. don't hear call now, Та одоо сонсоогүй бол hopefully when I'm finished, you will sense that call. тийм би бүр найдахыг хүсэж байна тийм ээ. Wow. Цуглалтын төгсгөлд тэр I belong to Him, but I sense He's calling me. би түүний гэхдээ би тэр намайг дуудаад байгааг мэдрээд Please respond the call.
Сонсох юм бол та хариулаарай. Amen. Амен. God called Israel out of Egypt. Бурхан Израилийг Египтээс дуудаж гаргаж ирсэн. Did he bless them in Egypt? He blessed them in Egypt. Мэдээж тэднийг Египтэд байхад нь ерөөсөн үү ерөөсөн. Did he care for them in Egypt? He cared for them. in Египтэд Egypt. тэд санаа тавьчихсан уу? Did he Тавьчихсан. do miracles for them in Egypt? He did miracles for them. in Египтэд Egypt. тэдний төлөө гайхамшиг хийжсэн үү? Хийжсэн. Did he help them survive in Egypt? He helped them survive. Египтэд тэднийг амьд байлгаж ирсэн үү? Байлгаж ирсэн. But one day, Харин нэг өдөр he called them тэр тэднийг дуудсан юм аа. and said, come out. Гараад ир. Then something totally new began to happen. Тэгээд бидний хийж мэдгүй тэр цаашин зүйл ихэлсэн юм аа. Amen. Амен. Then he brought them to Mount Sinai. Тэднийг Синай уулан дээр авчирхад Then he spoke to them. Бурхан тэдэнтэй ярьсан байгаа. Then he said, what do you say about that? He said. He said to them, what do you say? What is your response to that? За тэгээд Бурхан тэднийг авчираад Синай уулан дээр ярьсан. Тэгээд тэр үгэнд нь тэд яаж хариулж байна вэ? Юу This is хариулж what байна вэ? I sense in these days, in these months. Тэгээд яг энэ саруудад, энэ өдрүүдэд, ойрын өдрүүдэд тийм I ээ can би юу tell you, мэдэрч байна вэ I гэхээр can tell you what I sense in my heart. би яг зүрх сэтгэлдээ юу мэдэрч байгаагаа танд хэлье л да. I sense this. Би ийм зүйлийг мэдэрч. God is ready. Бурхан бэлэн болжээ. He's ready. Тэр бэлэн болж. He's sovereign. Тэр үнэхээр түгс зэрэг мэдтэйгээр бэлэн болж. Has made up his mind. Тэр аль хэзээний тогтоож юмсыг бүр аль хэзээний. Second thing I can hear in my heart is this. За, хоёр дахь зүрх сэтгэл сонсож байгаа зүйл He маань will talk to us тэр бидэнд ярих болно. in a detailed way about his plans. Тийм. Өөрийнхөө төлөвлөгөөний төлөвлөгөөг те бүр задарч детальчсан хэлэх болно. Number 3, Гуравт нь he will expect a response. тэр биднийг хэрхэн хариулахыг маань хүлээж байна. He will not just do it, okay? Тэгээ бурхан зүгээр хийхгүй нэ штэ. Sometimes God has just done it. Тэгээ заримдаа бурхан зүгээр хийчихдэг юмыг. Amen? Ойлгосноо тийм ээ? He didn't wait for anybody. Хин нэгний хүлээдэггүй зүгээр. He just did it. Пүнх гэж хийчихдэг. But in these days, Харин энэ өдрүүдэд it's different. арай өөр байх нь. God will show up, God will speak, and he will wait for the response. Яах нь вэ? Бурхан бидэнд хандаж ярих болно, өөрийгөө харуулах болно, тэр ярих болно. Тэгээд бидний хэрхэн хариулахыг харах болно. That's why Тийм at Mount учраас Sinai, Синай ууланд he said to Moses, Moses, tell them what I told you. Мосед хэлжсэн. Миний чамд хийснийг чи тэдэнд хэлээдэгтэй гэж. Then Moses went to them, Тэгээ Мосе тэр хүмүүс рүү очсон. and Moses told them what God told him. Бурхан уурд нь юу гэж ярьсныг Мосе хүмүүст хэлсэн. Then Moses came back Тэгээ Мосе буцаж ирсэн. to God, Бурхан руу. and Moses told him what they told him. Тэгээд Бурханд хүмүүс өөрт нь юу гэж хэлснийг одоо дамжуулж хэлж байна. Amen? Are you with me? Ойлгосноо тийм ээ? When God heard that, Бурхан энийг сонсоод he said, ингэж хэлсэн маа. tell them Тэднэрт хэл that I will come now. би одоо очих болно. Tomorrow, the day after tomorrow, on the third day, I will come down. Маргааш нөгөөдөр 3 дахь өдөр би тэдэн дээр бууж ирэх болно гэж. And I will lead them to the promised land. Тэгээд би тэднийг амралтын газар руу удирдах болно. I sense the same in our days here. Яг одоо өнөөдөр тэ би яг энэ These адилхан дуудлагыг very сонсож байна. important years. Маш чухал он жилүүдтэй одоо энэ чинь. God will come, Бурхан ирнэ, He will speak, тэр ярина, then He will watch us. тэгээ биднийг ажиглана. What is the response? Юу гэж хариулах нь гэж. He will come to pastors, Пасторууд дээр He ирэх will болно. speak to them, Тэдэнд ярих болно. He will wait for the reply. Тэгээд хэрхэн хариулахыг нь хүлээх But болно. He is ready. Бурхан өөрөө харин аль хэдийн бэлэн Amen. Can you say amen to that? болжээ. Амин биш үү? He is ready to go. Тэр аль хэдийн явахад бэлэн болж. He wants Mongolia back. Тэр Монголыг өөртөө эргүүлж He wants the авах. church to do well. Тэр сүмийг үнэхээр He сайн has болгохыг хүсэж. everything the church needs. Сүмд хэрэгтэй бүх Amen. бурханд би. Everything is in place. Бүх юм түүнд байгаа. But He will find partners. Харин тэр өөртөө нь хамтрагч нарыг хайж He will авах. not force anybody. Хэнийг ч тэр He хүчлэхгүй. will not push anybody. Хэнийг ч түлхэхгүй. He will speak. Харин тэр ярих болно. And the people who respond well, Харин түүн рүү хариулж байгаа He тэр will хүмүүс take them
Хүмүүсийг аваад and he will do the work. тэгээд хамт ажиллах болно. Are you catching this? Ойлгосноо тийм ээ? Huh? This is what happened at Sinai. За Синай ууланд ийм God болсон said, шүү дээ. tell them. Бурхан Мосед хэлж байна. Очоо Moses хэл. told them. Мосе хэлсэн. They said yes. Тэд нар тийм Moses гэсэн. came back to God. Мосе буцаж ирээд Say, God, дамжуулсан Бурхан. I told you what you told me. Таны хэлснийг би тэдэнд Let me хэлсэн. tell you what they told me. Тэгээд тэдний надад хэлснийг би танд хэлье. They said yes. Тэд нар тийм гинэ. God said, wonderful. Тэгвэл бурхан болж шүү дээ. Tomorrow prepare yourself. Маргааш бэлд өөрсдийгөө. The day after prepare yourself. Нөгөөдөр өөрсдийгөө бэлд. Third day I will come and lead you. 3 дахь өдөр би бууж ирээд та нарыг авч явах болно. Because I'm ready. Учир нь би бэлэн болж. And now I can see the people is ready. Тэгээ одоо би хүмүүс бэлэн болсныг харж So байна. we will go now. Тэгээ хамтдаа явах болно. This is Хм. what is happening right now. Яг одоо энэ зүйл болж байна да. So in these meetings, Тэгэхээр энэ цуглалтууд дээр prepare yourself. Come ready. та бэлдээрээ өөрийгөө бэлэн ирээрээ. Listen to the call. Энэ дуудлагыг сонсоорой. Listen to his voice. Түүний дуу хоолойг сонсоорой. Let him trigger something inside of you. Таны дотор ямар нэгэн зүйлийг өдөөх болцгоо. Respond to that call. Тэгээд энэ дуудлагад нь Don't хариулж. respond to my call. Respond to his call. Миний дуудлагад битээ хариул. Түүний Can you say amen to дуудлага. that? Амен шүү. Because when you respond well, Хэрэг та үнэхээр God will say, хариулсан okay. бол you say yes, Okay. I say yes, let's go. Бурхан хэлэх болно. Оо за чи заа гэлээ би заа. Хоёулаа хамт явъя гэж. Amen. Амен. He has set his mind on something. Тэр бурхан аль хэзээний өөрийн оюун бодлыг тодорхойлж If you set your төвлөрсөн mind байна. on that, Харин тэр дээр нь та оюун бодлоо төвлөрөх юм бол тэгээд бэлэн бол. I said he's ready. Тэр бэлэн болжээ. I said he is ready. Бурхан бэлэн болжээ. Amen. So we have to make up our minds. Тэгэхээр одоо бид нар оюун санаагаа зэгцлэх Because he хэрэгтэй has байна. made up his mind. Учир нь тэр аль хэзээний төвлөрсөн This is байна. what the feast is about. За найр энэний тухай яриад байгаа юм шүү дээ. Can we have a break? За зөвхөн засварлая. Okay. What do we say? 10 minutes? Is За that 10 okay? минут зүгээр үү те 10 минут засварлал. 10 minutes break? Would you have to 9 o'clock? Or Yeah, 8 o'clock? 9 o'clock. fine. Okay. And we continue to 9 o'clock. За 9 цагт And then we Бид нар- continue tomorrow morning. дуусах юм шүү дээ. Тэгээ маргааш өглөө 11-ээс эхэлнэ шүү. What is this feast about? Тэгээд бид нар энэ найрын тухай үргэлжлүүлээ ярина. Okay. За 10 minutes break. 10 минутын засварлага. All right. Welcome back. За цөмөр буцаад хичээл Let's даарай. continue. Үргэлжлүүлье. Please catch something in your spirit, in your heart, in these meetings. Сүнс сэтгэл дотор нэг юм бариараа ард түмэн. It's not teaching. I'm not teaching you. Тэгээ энэ бол ерөөсөө хичээл биш. I'm not- Хичээл заагаад байгаа юм биш. I'm not the Bible teacher. Би Библийн багш биш. These things, you have to catch them. You have to catch something. Зүйлс бол тэ бүр ингэ барьж авдаг. Сүнс Amen. дотор барьж авдаг юмсан. And you have to listen and hear until what you hear catches you. Тий. Тэр та бүр яаж сонсох хэрэгтэй вэ гэхээр сонсож байгаа зүйл чинь өөрөө чи эзэмдэх хүртэл та сонсох хэрэгтэй. Amen. You understand that? Ойлгосон тийм ээ? That's why I keep hearing. Тэгээ та сонссон хэвээрээ л байгаа. Because he's not, don't tell me, oh, I heard it once. Та тэгэл удаа наадах чи сонсч ирсэн байх. It's not teaching. Энэ ерөөс хичээл биш. Teaching, you hear once, you know, you got the information. Хичээл бол ойлгомжтой та заалгалаа за тэгээд This is болчихсон. not teaching. Тэгэхээр тийм юм бол биш. Something you have to catch with your heart. Энэ ерөөсө зүрх сэтгэл дотор л таг гэж нэг And юм continue to байх. catch it. Барьж авсаар And байх. expose yourself to it. Тэгээд бүр өөрийгөө түүнд бүр And hear it. өгөх тухай. Сонсох тухай. Until what you hear catches you. Тэгсээр ягаад тэр сонсон зүйл чинь таныг бүрэн эзэмдэх юм. I tell you how it works. Хай. I tell you how it works. This is the way it works. Тийм яг юм ингэж ажилтдаг гэж би таньд. It's not a conference where you get information. Та ингэж мэдээлэл авах гэж хийдэг конференц биш. Okay? It's different. Огтур. So don't just listen like it's teaching. Oh, interesting. Oh, wow. I will remember that. It's not about remembering. Тийм тань санагдуулахын тулд You know, when I tell my wife I love her, it's not teaching. Oh, I will remember you love me. би эхнэртэй ингээд би чам тайртай гэхэд Ayun, чи биеийг хичээл биш шүү дээ. Тийм би санаж чи надад It's not teaching, you know. Now I will teach you about the husband love for his. No, it's not about that. Тийм би ерөөс ингээд эхнэр нөхрөө яаж хайрлах тухайд заа идэрсэн тийм заах I love you. би чам тайртай. She has to catch it. Тэгээд эхнэр тэрийг ингээд байж Just- чадахгүй зөвхөн дотор
Good to know. Ямар сайхан юм бэ? No, catch it. Зүгээр мэдээд авах бариад авах. You're my wife, I'm your husband. Би чиний нөхөр, чи миний Amen. эхнэр. Are you listening Зүрх to? сэтгэл дотор нэг юм This болох is нь not шүү дээ. teaching. This is not information. You Ерөөсөө мэдээлэл биш нь хичээл have биш. to catch something Харин зүгээр та ямар нэгнийг барих тухай. and set your mind on it. Тэгээ тэрэн дээр Until- оюун бодлоо төвлөрүүл.